Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Akwabasonko ekoma usabre a wo hweme Too Much GH video kase yi esom Ghana wahala dwumade na ebre asosamsomfo muni aba ekwesi kapa enenso mede ebebesomo na ebusiafo yayem papa woda International Central Gospel Church ayi Trinitia efre no ICGC founder and leader yem papa Reverend and Pastor Mensa Otabo wodin sembi ababetu eja Ghana for dodo na esusu se abatu ya hunti na wababonten ebeka bie na waheda na watwen ya se de ebeya wo kanisese ya enkonkoye se wode amanyoko obi na susu Ghana for wo mo se wo madwumu dopa ma nensem o kan no wo mo ate ase awia enisa na yem papa de nsem no etu edwan na chese wo preachi wo honum se ne living word program ya na wota no na wode ensem bi ebebeto abonten se Christopher doubtful spirit womo emu a bano adwe entanta ana say the spirit of Thomas ebi womo mu pa eyie a chese womo edie omo anje ndi agise womo ni ehunu ansa bibia agise like womo ede womo nsa ka ehunu se we die mia me di mani na ehunu ansa na wobeja atumam waje ede atumu na enu na wohunu se emboa okristoni wa na monto ana wa brabo a wo bo asasizu because of the spirit of doubtfulness and answer the spirit of Thomas mudiam enya de say enhia krampo na nyankopon ede emano enam sa anje ndie tumi and answer doubtfulness na wo mu no ebema onhira no da ne da ebekọ achiwe na onya de so say wonsa ebetimi akanom amnamunumu ewa na wode ne nsam no atu edwa no sei na wokan no ebusuafo mama me kwan na membo ensam no eso emfa emamosem. The Lord God is doing a new thing in your life because the old things are passed away. They are gone for good. The evil person trying to stop you from achieving your desired results. And I clearly prophesied that he will lose. I told you, but you didn't believe me. Now he has lost. We in a different way. Crampo ede amanono. And wakaye ya dia waye de wahye nkoma fa enwema bi nenam se Christopher anje ndi otumenti wo manje na ndi se nyankopon nenam no so asem ebe na wono wo prophesy se enya de se nipa da seniam wudi body for say yebetimi de ahimie anase kunumde ama wo de biara eda na emom de wo se effort anonom na ye de nkunumde abotre no eba mano entinum wo to asu bi na wasanso edi to eja SM encourage wo bibia so we hold on to God na wo munja doubting no say nyamidi fo bi prophesy na so wo ka bibi ede eche wo ma wo munya ise wo mu wo adwentanta ensam no na say de wo kan sem I clearly prophesied he will lose and I told you but you didn't believe me. Now he lost no and adodo na so say we dem wo kan ede achire NDC amanyoko nu say wo kan ya na wo hyenkom no ede chire wo mo say wo bedi nkuguo na mpani ampan so nkuguo no wo mo edie nunti we de abato no achi ensem na wo pese wo mfa na no entunu bie because Reverend Sam Kwanche Ankwadina no aba betuma kan say na nadan kwa Kufuado nkebe ya won frɛ Mahama na ne yie etimto ye na sundue mbo mamu enti so no so ankasa bia na asede waye din wo mani emu enti wo no so ba ye na odi ne nsam ababatu edwa Ghana fo se wo nyina sofo ni nyina wo mo so mo ye nya atwem wo mo ye hypocrite ankasa ba no se ye nkata ye nimu mfa nsu nya media wo mo ya de wo ehu ba no se wo mo
ye nneoma bi for omo against anase womo womo ya de e wo pan ne so se bebo wo man ne de womo enyi na dodo na ebusa se da ben na prophet na se ye papa Mensa Otagbon wo be hye nkom se wo bi belu so a womo antie wo boa onya de wo keka no na no na ebinom nso ese ye no kre no there say nipa da say no wuti bia say na wo doubtfulness and answer without it so many things I be kan dia twewam ensha ene animonyam dem enya de say ebi ebeba wo pona no de biara eda ntije ya papa e kan dem eye ne kwan so a enonom na ebusuafo ensem wei wunso wo hwa asan na wadwen esi etwewo efam say ye papa Mensa Otagbon ne se wo kan odi amanyoku bi ana say eye futu odi ema eye wo man Ghana te ye Christopher say ye ye doubting no ewo ya brabo mu se de be ya brabo betimi ese ye anase radium wo kan e de atwi eye amanyoko ebi na ebusuafo wo de wadwenkyerɛ eba no na me kai wa me wo se nyimako bi ene so ya sema e de adwumadi yi ebe so ma bro ne abre bia eye mama Juliet Ventures opa and chance our about be say wo kitchen ene wo de wo bi wo ni two office so e boy echi edom e ba ni chance papa wo de baba wo dan so ena ebiem so loan master be prem de ama abaya djuma ye for said de be ya obi azuzu betimi anya loan with small interest rate said de be ya ebetimi aboa ama djumedie etimi akọ enkan na wo project e da wo no so wetimi aye ntufa wo mu nyina number no e wo screen no so na wo mo entwetwe enkomo ha ena bra be ma me kwan ama me de esdasene yebosane hia makramo the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura